Yes, kanongera nguhereze ikaze ku YouTube channel Sandrine Isheja yatangiye kumvikana mu kiganiro Magic Morning. Ikiganiro gikunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba kuko nawe uri umufana w'iki kiganiro usige comment. Sandrine Isheja uri mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Sandrine uherutse kugirwa umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Yatangiye kumvikana mu kiganiro Magic Morning ahuriyemo n'abarimo Mazimpaka Japhet ndetse na Uwingabiye Anik. Kuva ku wa mbere tariki 20 Mutarama 2025, Sandrine Isheja yatangiye kumvikana kuri Magic FM iri muri radio za RBA zikunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cya mu gitondo kizwi nka Magic Morning, uyu mukobwa Sandrine Isheja yatangiye kucyumvikanamo rwose nta kabuza, avuga yuko uko azajya abona umwanya atazajya asiba iki kiganiro kubera yuko ni ikiganiro cy'akamaro ku banyarwanda muri rusange. Iki kiganiro kiri mu byakozwemo impinduka mu minsi ishize kuko cyongewemo Uwingabiye Anike afatanyije na Mazimpaka Japhet. Mu kiganiro n'igihe, umuyobozi wa radiyo za RBA Divine Uwayo yavuze ko Isheja azajya yumvikana muri iki kiganiro. Aturumva ni umuyobozi, hari igihe bizajya biba ngombwa ko agira izindi nshingano, ariko mu gihe ahari rwose nta kabuza abakunzi ba Magic FM bazakomeza kumwumva mu kiganiro Magic Morning. Iyi radiyo iherutse gukorwamo izindi mpinduka mu biganiro byayo bitandukanye. Amakuru avuga ko iri gutegura ikindi kiganiro gishya mu minsi iri imbere abakunzi bayo bazatangira kugezwaho. Mu mpinduka zabaye muri Magic FM hari umuhanzi Paccy Kizito wamaze gushyirwa mu biganiro Magic on Point azajya akorana na Yvonne Ingabire, mu gihe Ines Gaisarine wagizwe umuyobozi wungirijwe wa radiyo za RBA nawe yongerewe mu kiganiro Magic Drive gisanzwe gikorwa na Robert McKenna. Nimba koko nawe uri umukunzi w'iyi radiyo, ntabwo wabura kuba wishimiye impinduka zabayemo kubera yuko mu biganiro byayo bongereyemo abandi bashyashya. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel Rwanda ni Future, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Koko nawe ugire icyo ubivugaho ku mpinduka zabaye kuri Magic FM. Nimba wabyishimiye usiga udutima muri comment.